Turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazoe. Ihiganwa rya Tour du Rwanda ryari maze imisi ribera mu gihugu c'u Rwanda nyene ryaheze uno musi kwa Mungu. Umufaransa Fabien Dube niwe yegukanye intsinzi. Abanyarwanda bagitabiriye ntibatsinde babiha iyahe siguro. Ntabwo wamaze amezi 3 nta competition nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina ama competition gusa mbwire ngo tuzajya. Uyu ni Moise Mugisha, umwe mu Banyarwanda bari bahiganywe mu irushanwa ry'amakinga ryitwa Tour du Rwanda ryari maze imisi ribera mu gihugu c'u Rwanda. Mu y'umutekano igisirikare ca Somalia gitangaza ko cagandaguye abarwanyi ba Al-Shabaab barenga 40. Turabigarukako. Uganda nayo yarungitse izindi ngabo zayo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, najo nyene twabiteguye. Mu intambara ya Israel na Hamas naho Israel yafashe ingingo yo kuzibira imfashanyo zose zinjira muri Gaza. Igituma muracumva handi hato musangwe ikaze mwidonido yano makuru. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Igisirikare ca Somalia kivuga ko cagandaguye abarwanyi baba Al-Shabaab barenga 40. Ubutumwa igisirikare c'ico gihugu cashishiriye ku rubuga rwa X buvuga ko Somalia yivuganye izo ntagondwa biciye mu bikorwa igisirikare cayo cakoze gifatikanije n'abafatanya bikorwa bayo mva makungu nticatomoye ibihugu bavamwo. Bagandaguriwe mu karere kitwa Kade kari muri leta ya Hirshabelle. Dutegura ino nkuru ivunaguye igisirikare ca Somalia nicari bwatangaze ibindi bijanye n'igitero kivuga ko cahitanye abarwanyi. Eka no mu rwi wa Al-Shabaab ntaco bwari bwakivuge ko. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo mu gatondo. Tuve muri Somalia duca tuja mu vya Israel na Hamas, aho Israel yafashe ingingo yo kuzibira imfashanyo n'ibindi vya nkenerwa vyose vyinjira muri Gaza. Ivuga ko ari ingingo yafashe mu ntumbero yo kotsa igitutu mu rwa Hamas kugira ngo wemere ko amasezerano y'agahengwe k'intambara yasabwe na Amerika yinjira mu gice cayo ca kabiri. Igice ca mbere c'ayo masezerano cari kirimo ingingo zitegeka korohereza abagira neza gushikana imfashanyo ku bazikeneye mu ntara ya Gaza caheze ejo kuwa gatandatu. Vyari bitegekanije ko Israel na Hamas baca batangura ibiganiro vyo kumvikana ku gice ca kabiri c'ayo masezerano yategekanya gahengwe k'igihe kirekire. Ni igice cari gutangura hari uko Hamas irekuye igice cabo igifise nk'imbohe z'intambara. Umutegetsi wa Israel atashimye ko amazina y'uwatangazwa yavuze ko ingingo yo kuzibira imfashanyo zija muri Gaza Israel yayifashe ivyumvikanye ko na Amerika. Leta ya Amerika yamara ntaco irabivugako. Ku ruhande rwa Hamas indongozi zo mu rwi zavuze ko ingingo ya Israel ari igikangisho kinyuranye n'amategeko kandi ije guhonyanga no kubangamira amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi kandi yikwije kugira ngo ifatwe nk'icaha co mu ntambara. Biruko mu gihe Israel yagabishije ko Hamas yoramuka ibandanya kwemera ko amasezerano ahasanzwe yongerwa ko ikiringo ingaruka zizoba nyinshi. Ano makuru yose rero abagezweho kwijwi rya Amerika ijya nino kw'isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku vya Kongo. Igisirikare c'ico gihugu FARDC kivuga ko abantu mu rwa M23 warayuhaye u Rwanda, uvuga ko ari abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ari indementanya n'umukino ugamije kugitesha agaciro. Abigisirikare c'u Rwanda ceretse abamenyesha makuru ejo kwa gatandatu bose hamwe ni 20. Muri bo harimwo umugabo w'u Rwanda gwemeza ko ari Ezekiel Gakwerere, umusirikare mukuru w'ipete rya General
de brigade, akaba yahoze ari umukoloneli mu ngabo za kera z'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka 61 kubw'igisirikare c'u Rwanda yaramaze imyaka 30 muri Kongo. Itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Kongo rigira riti: igikorwa cabaye n'ububisha atakindi bugamije atari ukudutesha agaciro no kuturemeka inkono ishushe. Ni kandi umwe mu mikenyuro ya leta y'u Rwanda no kwisigura ku gituma ingabo zayo ziri mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare ca Kongo muri iryo tangazo kibandanya kigira kiti: ubutegetsi bw'u Rwanda bufise uburambe mu kurementanya, bwafashe abarwanyi ba FDLR bamaze igihe mu mino yabwo, bubambika impuzu nshasha z'igisirikare cacu kugira ngo bwemeze ko ari aba FDLR bafatiwe muri Kongo. Kwa gatandatu wino ndwi turiko turasozera, ab'igisirikare c'u Rwanda cerekanye bose bari bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo. U Rwanda ntaco ruravuga ku itangazo rishasha rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda katari gake rwavuze ko impamvu ruri muri Kongo ari ahanini uruhirwi rw'abarwanyi b'umurwi wa FDLR washinzwe n'abari imbere mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu 1994. Tukivuga ku vya Kongo rero, igisirikare ca Uganda uno musi naco catangajije ko carungitse abandi basirikare baco muri Kongo mu bikorwa vyo gutuza imirwi itwaje ibirwanisho iri mu bice bitandukanye vya Kongo. Abasirikare Uganda yarungitse yavuze ko bagiye mu gisagara citwa Mahagi kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo. Felix Kulayige avugira igisirikare ca Uganda yabitangarije itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP, avuga ko abasirikare ba Uganda bamaze kwinjira i Mahagi kandi aribo bagenzura ico gisagara. Igisagara ca Mahagi kiri mu ntara ya Ituri ihana urubibe na Uganda. Uwo mutegetsi wa Uganda avuga ko leta ya Kongo ariyo yasavye Uganda kwiha abasirikare bafasha mu gukingira umutekano, inyuma yaho igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba Kodeko bagandaguriye abasivile 51 bo muri ico gisagara. Nta makuru yandajanye n'iki gikorwa Felix Kulayagi avugira igisirikare ca Uganda yatanze. Abarwanyi b'umurwi wa Kodeko bavuga ko barwanira inyungu zabo mu bwoko bw'abalendu bagwiriyemwo abarimyi, bemeza ko babangamiwe nabo mu bwoko bw'abahema bagwiriyemwo aborozi. Twibutse ko muri Kongo Uganda yari isanzwe hafise izindi ngabo ziharugwa mu bihumbi zagiyeyo biciye amasezerano yasinywe n'ivyo bihugu bibiri. Uganda ivuga ko ifise amakenga ko intambara iri muri Kongo ishobora gukwiragira mu bindi bice vyegeranye n'ico gihugu, mu gihe muri Kongo hasanzweyo ingabo z'ibindi bihugu ziri mu isi Burundi n'iz'u Rwanda. Abahinga bavuga ko bishobora gukwega intambara ikaze nk'iyabaye muri Kongo mu myaka y'1998 gushika muri 2003, aho ibihugu vyinshi vya Afrika vyari muri Kongo. Abahitanywe n'iyo ntambara ico gihe baharuwe mu mamiliyoni, ingaruka zirimo ibiza na kigoyi Nyandinda yakurikiranye imikino ya nyuma y'ino higano. Ni mu birori bikonje cyane byabaye kuri iki cyumweru. Byari bikonje kuko intera ya 7 ari nayo ya nyuma Tour du Rwanda itakinwa ngo irangire bitewe n'imvura yaguye, isiganwa rigeze hagati. Iyi ntera yagombaga kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Abashinzwe gutegurira irushanwa bahisemo gufata umwanzuro wo kwirengagiza iyi ntera ya nyuma, bagendera ku bipimo by'igiteranyo rusange nyuma y'agace ka 6. Ibi nibyo byatumye Fabien Dube yegukana umwanya wa mbere. Urugendo rw'ibirometero 769 yarukoreshejemo amasaha 19 iminota 35 n'amasegonda 12. Uwabaye wa kabiri ni Enoch Muluberhan wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea, naho ku mwanya wa gatatu haje Umudage Oliver Matthijs ukina ikipe ya Bike Aid. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Venker Masengesho mu ikipe y'igihugu Team Rwanda warushijwe n'uwa mbere amasegonda 51. Ibi bije bishimangira ko bikiri kure nk'ukwezi kugira ngo umukinnyi w'umunyarwanda azashobore gutsindira irushanwa kuva ryajya ku gipimo cya 2 n'igice kimwe. Muri iri siganwa rirangiye
zikomeye hakunze kugaragara inenge mu birebana n'imitegurire. Mbere na mbere, nubwo nta ujya inama n'ikirere, hari benshi mu basesenguzi basanga kuba aka gace ka nyuma ka Tour du Rwanda kari kashyizwe ku isaha ya saa saba ari ikimenyetso cy'ubushishozi budahagije, ngo kuko nta mpamvu ifatika yo gutangiza intera y'isiganwa ku masaha nyuma ya saa sita, cyane cyane ko n'iteganyagihe ryari ryagaragaje ko muri aya masaha hateganyijwe imvura. Ibi biza byiyongera ku kuba n'utundi duce twose twa Tour du Rwanda y'uyu mwaka twaratangiraga isaa tanu. Ikindi kitagaragaye neza nuko ku musozo w'intera zimwe na zimwe hagiye habaho guhuzagurika mu gutangaza amazina y'urutonde rw'abatsinze, ndetse ku ntera ya Kigali Musanze abantu bategereje igihe cy'iminota 4 hataramenyekana uwabaye wa mbere. Izindi ntege nke zagiye zigaragara kenshi mu mitegurire y'iri siganwa Tour du Rwanda nuko isaha yo gusoza yabaga itandukanye n'isaha yabaga yavuzwe, ku buryo hari ubwo hazagamo ikinyuranyo cy'iminota 40 ugereranyije n'igihe cyabaga cyavuzwe mbere. Ku ruhande rw'u Rwanda by'umwihariko, umukinnyi Moise Mugisha mu ikipe y'igihugu turi mu Rwanda yakoze ibara ubwo yifashishaga inzira z'uburiganya mu gace ka gatandatu kuri siganwa, agashaka kunyura mu nzira itemewe y'inkerera mu cyamo. Uyu musore ufite agace kamwe rukumbi ka Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda, nanone yari yakoze agashya mu ntera Kigali Musanze ubwo yahagararaga akava ku igare akajya gusuhuza umugore we n'abana be intera y'uwo munsi itararangira. Uyu musore Moise Mugisha aherutse nyamara gutangaza ko abakinnyi b'u Rwanda batagenerwa amarushanwa ahagije mu rwego rwo kwitegura neza Tour du Rwanda. Muba munsaba ibyo mutampaye. Ntabwo wamaze amezi 3 nta competition, nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina amakompetisiyo gusa, umbwire ngo tuzajyana. Ndabizi urabizi neza ko hari iminota ya limiti muri competition mo hagati, o kugira baze banyaka icyamba ati ukuwemo. Ubwanjye ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri arrive ya minota baye nkubise. Bamwe mu bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda bafite impungenge ko imikorere irimo kujijinganya ku bategura isiganwa Tour du Rwanda ishobora kuzisubiramo muri shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika unaho twandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Yibasiye miliyoni z'abagore ku isi, ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha. Endometriose ni indwara idakira, aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi. Ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu, kandi bishobora gutera ububabare bukabije. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko indwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni 190 bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri Afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi, bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye. Umuryango udaharanira inyungu wo muri Nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda, kimwe no gufasha abagore guhangana nayo. Mu myaka 20 ishize, Sharon Nkechi Adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka 15. Kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro. Mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye, ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza, kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira 10% by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha, kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku ijanisha rya 50% mu bagore. Nubwo iteje ako kaga, ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu Burayi no muri Amerika. We have about 30 to 40% of our patients are kuva kuri 30 kugeza kuri 40% by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke. Bivugwa kandi ko 11% by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa. Ikibazo hano nuko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe nuko nta bumenyi abantu bayifiteho.
isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri Nigeria. Abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye. Aho niho Olivia Nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we Indo Survivors International Foundation baziramo. Uyu muryango yawutangije mu 2017 nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze, agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha. Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga 2,000 kubona ubuvuzi, ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara. Ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye. Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Ima kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo, mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo. Nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera, gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana, kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira. Twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa, bamenye ubuvuzi bwayo nuko abayirwaye bafashwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Jos muri Nigeria kuri ingingo. Endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi, aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi. Akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare. Mu bimenyetso byayo abagore bagira ububabare, ni ububabare buba bukabije, kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo. Indwara yibasira abagore ifatanya ababyeyi, cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje. Urebye bisa nkaho nta buryo bwo kuyirinda, ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa. Iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo ntagomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo, agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke. Ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buza nk'ibintu bisanzwe, ubundi bigasa nkaho bidasanzwe. Impamvu mvuga ibi ni uko haza uburibwe, ubundi amaguru akabyimba, hakaba kuruka, rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya. Endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi. Dukunze kuyita kandi indwara yo kubyimbirwa, aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane, ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi. Uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita endothelium ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi. Izi ngiramubiri twita endothelium zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo, bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka. Bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngaruka kwezi y'umugore. Gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi. Ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara. Ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango. Dr. Augustine Kwabena Tawiya ni muganga w'indwara z'abagore Kumasi muri Ghana. Aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriose. Endometriosis is a condition Endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi. Iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu. Hari akugara ko hanze, icyo wakwita umuzenguruko. Hari akugara ko hagati twita myotirium.
hakaba rero n'akugara ko imbere twita endometrium ibigomba kuba imbere mu kugara ko imbere muri nyababyeyi. Iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina, ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis. Mu magambo yoroshye, indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo. Indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi. Nta mpamvu n'imwe izwi yitera, ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo. Zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango, mu nshuti, abavandimwe ba hafi, umubyeyi n'umwana. Izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije, ihumana ry'umwuka, ihumana ry'amazi. Ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa. Indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane. Ishobora kandi gutera ubugumba. Mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, ni umugogoro uremereye. Ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango, bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro. Uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda, ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis. Kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze. Rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore. Hari ubuvuzi, ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi. Ubuvuzi bushobora kuba imiti, kubagwa se, cyangwa se byombi bihurijwe hamwe. Nk'urugero, icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri. Ngira inama abarwayi bose, abagore bose, ko bajya bivuza. Ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda, kuva cyane mu mihango, kutabasha gutwita. Ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara. Bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare. Dufata amateka arambuye y'uburwayi, tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparoscopy gisuzuma ibice by'imbere mu nda. Ijwi ry'Amerika, abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya n'irwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Shofe, kurihuta. Urazi yuko ushobora gusanga warenganya abakiriya kandi wari kubatwara. Raba nkujya mugabo. Wantu ubona ko ari karaguhagarika. Gauriya no musabirizi, sinshobora kumutwara. Ndeba afite nebifariso bikadiye nebikapu byose ari mu kwitwaza. Reka. Ukuntu ari karambamba amaboko jembo numenga arashaka kugenda. Buriya ari mu bikisi. Kaje mu muhanda hagati. Oya shofe, hagarara utari nk'umugonge. Wa mugabo, uri umusazi cyangwa urashaka ko bamfunga kubera ko nakugonze? Patro rwose ngusabye imbabazi. Nta kuri nakubigenza rwose. Dore nahere mu gitondo ngene n'amaguru munzu umutekano mucyuri wacu ndananiwe pe. Niba wahunze ibyo ni ibyawe. Mfashe shofe. Icyo nshaka ni ukujya kure y'umupaka. Kuri ahantu rwose nakumva mfite umutekano. Mbabarira pe. Ufite 100 ngo yewe data. Ni impamo ya Mungu rwose nta nirutoboye mfite. Ariko nkubona imifuka yanjye do. Reba hano rwose. None sorambwiramo ibikisi. Unyereke imifuka ngiye ubona ko imodoka ndayishyiramo iki cyangwa ziko nyishyiramo amazi. Ahubwo mwabaye na benshi hano tugiye no kurana n'umutekano. Gabanya amajambo, ureke kurenza urugero. Uyu mugabo nta kindi kintu ashaka atari uko umushikana ahantu hari umutekano ukwiye. Erega nta muntu n'umwe aba ashaka kuba muri ubu buzima bwo guhunga uva hamuja ahandi. Ibyo umenye ko nta muntu n'umwe bitoshikira muri aka karere. Madam, njyewe ntwara abantu kugira ngo mbone amafaranga. Ntabwo nkorera umugisha. Reka nyitaba nino telefone. Alo? Shoferi mwenzangu ni aje? Ni sawa. Sasa ungali tena kule, mimi nilikuwa nawaza ungeenda deja kumpaka. Mimi naona babako mloko mwenye alikuwa anatumika kumpaka, bwana shakosa nje ashafungiwa na kombaza ziko kule kumuhumuro. Ngo ako wanje?
oya ntabwo bishoboka sinabura anko wanjye mani niwe mubyeyi wenyine nsigaranye. Mama shope mimi kwa baba ni vitu vinawaka moto wewe fanya mbio kabisa mbio utafute isa kuna kumtosha kule kabisa. Lekaze nona mbabarira mfashe no have bukama katonda wange bungiye kubitwara gute ko ne mumuno nago mazi kunigeze na rimwe kuwagira ubundi gikubigenza gute se cyakora Imana mbabarira. Ariko niba ari hafi y'umupaka aho hantu naguherekeza kuko ari iwacu ndahazi. Wakwemera se kumfasha n'ibintu byose nari mvuze se papa wanjye. Shofe mva nkubwira ibibazo anko wawe arimo ndabizi nanjye nibyo ndimo kunyuramo. Shofe wabyumvise iyi mpunzi wari kufata nabi urumva ko yemeye gufata risk yo gusubira iyo yarahunze kugira gufashe wewe bikubera isomo. Mumbabarire kabisa. Ni umutekano muke uri muri aka karere twese biraturaba kandi n'ingaruka ni kuri twese. Cyari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika no ngaha duciye tuba turabangiriye amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba n'amakuru mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Diane Ninahazwe. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu
yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamais Fabrice